Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Arngot kisipara kibala keno bakidan keti haka bak drugs kila sakam haki pulet jong kakanhon anti narcotics task force jong ka West Gentiles district nakakantan momon kabahap apo mi mentudu hajan ka office rekam jong DTO juai. Yakini ki arngot kisipara bala itu kerteng kum Alexander Lamare bat u Livingstone susngi kibana kasnong nangba mulang lakam de kipulen haka khatsau trek mentau bena jemang arajar kat khandai. Kajing yo kami kini ki arngot kadai hadian bekipulen kila budden bha ya kaya yang jongki ki baju melian bansang hakathan lat thlabo mi mentudu bat ki wedi ki jaka bandia drugs. Hakani kasngi ki pulet kila perlong ka jipan upstream bat yo kami ki nakawe ke kali Maruti car kabudan yu number AS02C nriu nyau lai nyau kumba hakapor sausteng janmien. Haka jingkan rai ka kali bat nakamet jong kini ki arngon ki pulen kila yo kurop yo drugs heroin uba ka jingkia kalong R.4 gram. Bat ki song drugs ki bathali ya ki bala suba bakila dabde bat layo kurop ru naki ya kapisa kabakon sanpoi hajar tingka. Halor kini kejinyo kami kini ke arngon ki pulet kidang pelong ya kejing token ke babnia banap ksa shusho saya ki waipat ki baran keti ban khai drugs hasor jawai bat haki wei de ki benta jong kari lom jantia.